Enjura y'ihunga ebirera umuyaga esigire ntoke n'amaka g'abaturage ari hansi ombyare birumu rw'enjiri rw'entobo hamwe na rw'emiyenje byone birukushanga muri Mirama omugomborora ya Rugando. Abatura twashanga bari mu rukiko hamwe n'abebembezi babo babanu baronda ekibarakore. Nyenda kugambira abantu ba rw'enjiri nko kansala ya gamba ne ba defending ahantuki. Haza nkito kubatiri nko kwentugamba abana baba bitu ngo bashome. Haza abana bito sente zikubasha shurayishomero ntuzihombe tuje. Kuzakoreba nareba amabati gagurukaho. Kuzakoreba nareba imbere nyine ekiti cya avocado nacyo nareba cyaterenje. Kuzakoreba enju imbere n'indaramu narabati nako gaguruka. Kumanya ndo gwisha ni rukanga yaje temjumanya atama bategaji tu antiro gaji tu anti atuma yakagwatara mabati ntashikwa gatwara gatatu uzakuja nyo kwikasha ngibitu byona byategurije mu ruzi ko nkashibo warugamoto atuye ko narama batigaru gatana nyara nashobora raje ni rukanga. Abatura abandi twashangana barambura batahi babo bashobangirirwe no kutina ngo bija kuterwa njara kandi ntoke zitu niyo tase twine matungo harubajo twine cyitwe nizo turebera no turabe tugezeho kusimba umwani konkaniyo ntase yite nkuru majorite bineronize n'abakazi hamwe abo abana kushoma atronize twabembeza bahiguru kuba kugatugambirira nanga bakabongeze period yo kushashura roni zana chairman LC1 abandikira abantu abayihe abashitwegwereza abahandike ze kuba planningira a district then tutahe tubohereze list y'abantu abishyirohe bizubezi tubateka mu office ya prime minister Gashakwa na Christopher Ahimsuwe.